Sveiki. Sveiki. Ar galėčiau su jumis kartu iššokti? Tikrai taip. Šokit. Aš aplinkui skraidysiu, mano vardas Rimas. Mes gersim ore visi 3 šampaną. O. Švęsim kokią nors progą, kokį čia šokat šiandieną. Nu, buvo gimtadienis mano. O, Dienas. nieko Tai prieš, galim jeigu išgersim ore. Tikrai taip. Šį kartą draugai. Draugai? Mane panervos visi. Bet jūs sekantį kartą šoksit tikriausiai. Aš tikrai nešoksiu, nei Šoks. sekantį, O, nei taip, nesekantį. taip nesakyčiau. Не тупи мечи, а кирпичи. Утекай и течи. Не лечи меня, не включай врача. Просто давай молчать. Сигарета до фильтра. Бренчи гитара до утра. От добра к добру, от тебя к тебе в темной комнате. Такая лайф. Лайф, лайф. Лайф, лайф, меньше пейна, больше труд. Я уехал на войну. Ты обрываешь провода. Спрячь мои следы, вода. Переделал, перебил, не прощаясь 1000 миль. От тебя к тебе петля. На весы ты или пуля. Такая лайф. Лайф, лайф. Life, life, такая life. Life, life. Вау, это что? Ant pagalio. Супер! Еее, так. Life, life. Labai gražus šuolis. Sveikinu. Jei. Labai drąsi panelė. Oi, Ką gali pasakyti? Lūkesčiai kitokie negu prieito šuolio. nu dabar jau vairavau net kaidą šitą kaidą. Kaita, didelį kaitą. Jo, Malonu, kad patiko. Mačiau, kad labai, labai Yeah. smagu. Dabar reikia jau patikti. Jo. O dabar šitam draugui reikia iššokti. Ne, jisai neįsės. Su dideliu kaitu gali šokti. Nu ką, gal gali drauge pamojuoti?